kum kawai na ka seng ka badon ye ka jingkit khle na ka bantaban kentiu ye ki khun samla ka dong riboy haki ka mele ka sports bafer ka riboy district sports association manta ka sngi ka lashim ye ka sin jam ban panlong ye ka jing ye kendo lang jong baro kirang bat ki thei le ka na riboy ki ban lei ban shim manta ha ka fourth megalia games ka banlong ha ka nong ba shilong nakaliang jong ka RBDSA ha ka jingelam jong u president ba RB Shadam lembar unong ai buit ka RBDSA u ba RR makdo kila penlong ye ka jing ye kendo lang kirang bat ki thei ye le kai haplau office rekam ka RBDSA hanong tumai umsning Shua begini ki samla kinle syakate ke lempung ban aireng haki jingi le kai sport baper bala penlong hanong ba shilong haki ni ski lawan ban shimbenta the block development officer ko umsning CNRD block u Raja Brahma kum u kongsan u bala kawe ye kalama kum shibenta ban ai ke jingkit bok kit ruyang yakini ki khun samla ka dong riboy haka ni ngi laisa khilang da ka jingdon jong u senior vice president ka RVDSA uba sonlat shadam uba diption renta thiang bat kuntup ru ye kiwe kinoelam bat kit khot jong ka RVDSA so we but itu we are ba itu ini the si ong mo we are not stranger but friends we never met tingi ti perlo ko jikendo menchua tenga melong habok wonta si dan dekat berpisia dengan thanks all the members advisor group friend advisor dengan kum video I am very privileged more today and honored to flag off this occasion for my day. Not only on behalf of Muslims and the block, but all on the behalf of the administration present. The nila program for Muslim block tangba henna ni kade jonga program jong administration. The ngayolak ni na publishibun kisabara. The kumbaong we should go with the sportsman spirit and with discipline. A discipline de biro nyamdan kam antrum yo facilities ayo. Ka spirit de ka ba yo bi manage ito and there is the first winner. Mo have job ta psychological gym job jung de to bolong how you adapt the environment over there Meghalaya in Shillong. Kapag Shillong pila opposition you adapt the environment, after that you go for the games for spirit with the spirit. We expect you to do better, and we give you all our wishes. Then we hope that you bring medal. Okay, medal is not only our objective, but our objective is that you take part with sports spirit and discipline. Piwandra Kanam ya district, Kumbaong advisor. Not only the district, it will bring names to the state also. From state level, you will go to a higher level, the national, and one day you will become an international player. These are the steps in the sports. We always hope to excel. I wish you all the best. And our very famous slogan always there from the right from childhood. Modern football, North or East, East or West, Rivoy district is the best. You will bring all the best. Thank you. Bakri kapor hakaba kum ka office jong ka RBDSA ka tua ban ai kublay yuti kum ki team baro nadu kini ki athletes contingent ki football team boys and girls ki ban leksim benta sa kaneka Fourth Meghalaya Games ang ning idon kini ki official ki bang nilai kembek baswa ba pinmi nang ni ingin ai kublay yuti ingin kickbox yang yuti patro ba community ba haba pilay nang ni kinkoy da kabasuk hakat jaka ka ba perisa kat ka ba ka MSOA ka pintre ante bat ngi nang ni pagadak jong ka jingsmo I man sim yepi we wan hang ni kum ki official baro man I man sim yepi ba pilisuk ba pinpoy suk ha do hakat ki jaka ka ba pinesi benta badru hakapor ka ba pisa hangte ki dayban long ki kun samla ki badon akor Pendon burom ya ka district jongi indai ta ka nyilakai ki pilenti ba pendon burom ru haka akor haka burom haka por ka pidon hangte hakti ki as nilai sini ba pisan te haka but the players football players but we do ki discipline ki ba ka Riboy district sports association kala kan sa simbanta da ka jing kemen bat ka jing sengangu yo boleh lai kini skor ke barang but usairu ya pi kum ki klur
na nakisok pen I jong ka nega district Riboy jong I hakakerteng jong ka Riboy District Sport Association. Ni day kinongseng jong ka Riboy District Sport Association nadu ka snem katendai spa yung pusal yung pusat. Nilayat sipon kijing ikenram bat puntat ter. When kita atlet jungi dan hamni ba sunlight sadap. They pole vault, they runners long distance, but dan sibon ro kibam dan sungkat ni ani. Hakata kapor hadu kito gisnam kibod ngidon ki atlet, ngidon ka team, ngidon ki kena ki baklan mana riboy. But ngim judu ladang ngimwan ng kongru baar balay hakata kadur. But kani ikum ba kalasyong carbon gumong mo kala scam ngani ka jinglong ba don hari boy te kani ka jing ya kendu jung ye kani ka step ngipun kan mau ye fitang itai benta bah ka to ko por niyo ro kita ki kena ki ba yale ki basim benta si syada ka mensim banon ra ka burom bat ka nam habang iong ben yele ka sport kam damut ban yo long nang kong long baar ka ta nang khamha sisu ndre ni juhikai ki basta yung ka sport ka long ba ban ya simbenta bat bandonro ka ta ka mensim yele kai ha ka bang in maintain na nangin bat yak ta ki discipline ki bede bat ka te kari boy na du ka ta ka por hadu menta menne kadang bat ya ka ta ka nam kadang bat ya ka burom ngas no menjuri presiden jungi bola keren ni pi siapang ka akor ke burom kata lele ke bang hakli du myntoi bi pinyo gold medal lada mas ni yo medal kelak benapat ka nam ayu myntoi kata dek ki kun bi jungi atlet bi jungi nganya tu bi don ka ngape ji pi dekat khmat ke bi isne kada ulang ngai ni we you know bilang kena mahal ko yang ite kanoin la banya persiang macam Tendai ko mga laong mene, mi na ungsning, mi na riboy, let's just long dak mensim ka ban, you compete. Bangat David job, bangat David la. Bat kata kajing la ka jonga, bat kata kanam ka burom ka bangang ayo, ngan ay sa lade, ngan ay sa gikmi gikpa, ngan ay sa ka district riboy hi baro Kuwait. Dan nakalyang ka jonga, ngan kren ni piya kikentin mat haki kentin jong kijing duai, play undan kadat.